Mama. Šta je to bilo? Ništa, ti ne bi razumio. Ne mogu. Ja sam Marta Mihanović, idem u 5. razred osnovne škole i u filmu glumim Alisu. Alisa ima starijeg brata, Milana, koji je neurodivergentan, znači ima autizam. Jako se osjeća malo ljutito, bi mogli čak reći, zato što roditelji su stalno oko Milana, nikad nisu oko nje i to je sve ide na živce, užasno. Oprosti, to je zbunila sam se. I onda nju vide 3 detektiva, Šimun, Petar i Edo, ali što se desi, njima nestanu roditelji. I oni moraju spasiti roditelje sa Alisinim bratom Milanom. I još tu nestane ta plava zvijezda i onda je cijela zbrka oko toga. I da, mislim, fora je.